Nakon sastanka sa kineskim stručnjacima, predsjednik Srbije se juče obratio građanima na vanrednoj konferenciji, ističući da je suština da se promeni pristup i politika i počnu masovna testiranja. Drastično uvećanje testiranja trebalo bi da počne već za jedan dan. Imamo dovoljno testova za tih prvih nekoliko dana drastičnog uvećanja. Broja testiranih, umeđu vremenu ćemo dobiti nove testove, ali i ljude koji i kroz laboratorije mogu da provedu te testove, da dođu do rezultata na najbrži način. Pored toga, kako je najavio, odsad će svi pozitivni na koronavirus biti hospitalizovani. Lakši bolesnici sa apsolutno blagom kliničkom slikom biće smešteni u posebne prostore. Zatim idemo na one srednje bolesnike gde možemo da koristimo gde u lečenju možemo da koristimo takozvane neinvazivne respiratore koje u dobroj meri moramo da nabavimo i one gde će biti potrebna posebna obuka i najveća stručnost naših lekara uz podršku kineskih lekara. To su za invazivne, one, kako ih mi nazivamo, kapitalnim, odnosno kliničkim respiratorima, kojih imamo sve više. Vučić je rekao da će oni koji budu prekršili izolaciju biti kažnjeni zatvorskom kaznom od 3 do 12 godina. Tu će policija da obavi veliku ulogu da kontroliše ljude u samoizolaciji, te će kazne biti žestoke i vidjet ćete prve ljude koji će dobiti 3 do 12 godina zatvora u narednim danima koji prekrše izolaciju, koji su dobili bilo na granici, koji su dobili od naših lekara ili na bilo koji drugi način. Usledit će, kako je naglasio, striktna izolacija svakog obolelog. Dakle, striktna izolacija svakog obolelog i to ćemo morati da postignemo. Ukoliko to ne postignemo, imaćemo Italiju, Španiju ovde u Srbiji. I mi ćemo to da pokušamo, jer sve je to samo pitanje vremena. Zato je bolje da mi krenemo u napad, nego da pustimo da korona polako, ali sigurno izjeda kompletan naš organizam. O daljim merama će se, kako je rekao, odlučivati tek kada se preduzmu sve pomenute mere u vezi sa ofanzivom na sam virus. Ako ne budemo disciplinovani, nikad neće biti kraj, upozorio je.